Reka anongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko ku rundi ruhande niba hari nabo biba bitagenze neza turababwira ngo ni ukwihangana. Mu karere ka Karongi ni mu ntara y'Iburengerazuba, ba gitifu babanje gufungirwa mu karere mbere y'uko bandika basezera ku mirimo yabo. Iyi nkuru turayibagezaho ku buryo burambuye. Turababwira kandi ko Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda igira inama abakize virusi ya Marburg gukora imibonano mpuzabitsina ikingiye, kuko ngo hari ibice iyi virusi imaramo umwaka mu muntu. Izi nkuru tugiye kurebera hamwe uyu munsi, twizera ko zikomeza kugenda zibanogera, ariko birumvikana mbere yo kuzinjiramo ku buryo burambuye turabashimira cyane. Turashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mugakurikira inkuru tubagezaho hano ku Ibendera TV. Ni nako kandi dushimira mwe mwakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Mwese Imana ikomeze kugenda ibaha umugisha. Ni nako kandi dusaba mwe mutarakora subscribe kuri channel yacu kuyikora, kugira ngo tugende tubana mu nkuru zitandukanye n'ibyegeranyo tubategurira tukanabagezaho. Nitwa na Cretin Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Ikaze. Mu ntangiriro z'iki cyumweru turimo kugenda dusoza, nibwo mu karere ka Karongi havuzwe inkuru ku gusezera akazi kwa gitifu w'umurenge wa Murundi Ntakirutimana Gaspard ari kumwe n'abagitifu b'utugari batatu, nyuma yo gufungirwa mu biro by'akarere. Hakaba harakurikiyeho iyeguzwa ry'abandi bakozi batatu, bose byavuzwe ko basezeye ku mpamvu zabo bwite. Nyuma y'iyi nkundura, ikinyamakuru Bwiza cyamenye impamvu yateye aba bayobozi kwegura, dore ko ngo hari n'abandi bakozi batatu basezeye bakurikiye. Urujijo rero ngo rukaba ari rwose ku baturage, bibaza impamvu aba bayobozi bari biriranwe baba barasezeye akazi. Mu gitondo cyo kuri uyu wa 29 Ukwakira mu mwaka w'2024 nibwo Guverineri w'Intara y'Iburengerazuba Dushimimana Lambert ari kumwe n'inzego zishinzwe umutekano bagiriye uruzinduko mu murenge wa Murundi ho mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba, ngo bajye kuganira n'abaturage bahageze, kubera ngo yari amasaha y'igitondo. Basanga ikibuga bari kubakiriramo kirera, kuko ngo bahasanze abaturage mbarwa. Abayobozi b'utugari batangiye gukora iyo bwabaga, bajya kuvana abaturage mu mirima ngo bitabire inama yari igiye kuremeshwa na guverineri. Mu masaha ashyira saa 5:30 nibwo abaturage bari bahageze, basanga aba bayobozi n'inzego zishinzwe umutekano bamaze kurakara, basaba gitifu w'umurenge kubasubiza mu ngo zabo inama itabaye. Nyuma yo gusubiza abaturage mu ngo zabo, guverineri n'inzego zishinzwe umutekano bategetse gitifu w'umurenge n'ab'utugari batatu kwinjira mu modoka bakajya ku karere ka Karongi. Amakuru Bwiza yakuye ahantu ivuga ko hizewe ngo nuko aba bayobozi bo mu murenge wa Murundi bageze ku biro by'akarere ka Karongi, abashyirwa mu cyumba cy'inama z'amashusho video conference room, bitekerezaho bigeze ngo mu masaha ya saa 4 z'ijoro bemera kwandika abasezera ku kazi. Aba bose ngo banditse kubera igitutu bashyizweho n'ubuyobozi bubakuriye, kubwo gutinya ko binangira imitima n'ubundi ntibazatinde mu kazi.
Ntibyatinze ngo nyuma y'umunsi umwe ubuyobozi bw'akarere bwagiye kuganira n'abaturage b'umurenge wa Murundi, birangira abavuyeyo birukanye abandi bakozi 3 bashinzwe iterambere mu tugari. Umurenge wa Murundi ni umwe mu mirenge igize akarere ka Karongi ko mu ntara y'Iburengerazuba, ukaba rero uyu murenge kugeza ubu ngubu ufite icyuho cyo kuba nta bayobozi bafite, bitewe n'uko abangaba bamaze kwegura ku mirimo yabo. Iyi nkuru reka tuyisubikire cyangwa se tuyisoreze ahangaha, twizera ko ibyayo bizakomeza kugenda bisobanuka umunsi ku munsi, gusa bikaba ari ibintu byakomeje kugenda bikwira hirya no hino, aho abaturage bibaza impamvu aba bayobozi baba baregujwe, ariko kandi ku rundi ruhande hakibazwa impamvu mu by'ukuri abayobozi baba batarateguje abaturage kwitabira inama hakiri kare. Bizagenda bisobanuka umunsi ku munsi. Reka twanzike mu yindi nkuru ivuga ko Minisante cyangwa Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ivuga ko hari ibice virusi ya Marburg ishobora kumaramo umwaka mu mubiri w'umuntu, bityo uwayikize akaba agirwa inama yo kudakora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda itangaza ko virusi ya Marburg hari ibice by'umubiri ishobora gutindamo ndetse ikaba yabimaramo igihe kirenga umwaka. Ibyo bice bikaba birimo amasohoro. Iyi minisiteri rero ikaba ivuga ko umugabo wayikize agomba nibura kumara umwaka adakora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ibi byatangajwe n'umuyobozi ushinzwe iterambere ry'abakozi bo kwa muganga muri Minisiteri y'Ubuzima, ariwe Dr Nkeshimana Merari, wavuze ko virusi ya Marburg itera indwara ya Marburg idasanzwe nk'uko byakunze kuvugwa. Aha avuga ko uretse kuba uwayanduye agaragaza ibimenyetso bikomeye birimo gucika intege cyane mu gihe iyi virusi iba iri kororoka mu mubiri no kugira umuriro mwinshi, iyi virusi ngo ifite n'izindi ngaruka zikomeye igira ku mubiri w'umuntu. Dr Nkeshimana avuga ko nubwo umuntu ashobora kuvurwa iyi ndwara agakira, ariko hari ibice by'umubiri bishobora gusigaramo iyi virusi mu gihe gishobora kurenga n'umwaka, ariko ngo ntibivuze ko muri icyo gihe umuntu aba arwaye, azahaye cyangwa afite umuriro. Uyu muntu ngo aba ameze nk'abandi bose. Dr Nkeshimana yakomeje agira ati ariko iyo virusi iri muri ibyo bice bibiri nyamukuru ikaba yatindamo igihe kirekire nka virusi isigara mu jisho mo imbere, ahandi ngo ni mu masohoro ku bagabo, nabwo ngo aba ariho agenda ameze neza, ariko mu masohoro hakavamo virusi ishobora kwandura. Icyo gihe ngo bivuga ko ishobora gutinda mu mubiri w'umuntu. Dr Nkeshimana avuga ko n'abakize iyi ndwara ya Marburg basezerewe mu bitaro babanje guhabwa aya makuru, ndetse ko ngo ariyo mpamvu inzego z'ubuzima zikomeza kubakurikirana mu gihe cy'umwaka wose kugira ngo bakomeze gufashwa kubahiriza aya mabwiriza. Kugeza kuri uyu wa kane tariki 31 Ukwakira muri uyu mwaka w'2024 mu Rwanda, indwara ya Marburg yari imaze gusanganwa abantu 66 barimo 15 yahitanye ndetse n'abandi 49 bayikize bagasezererwa mu bitaro n'abandi 2 bakiri kuvurwa. Dr Nkeshimana avuga ko abantu bakize iyi ndwara haba hakiri ibyago ko bashobora kwanduza abandi, ariko babyitwayemo neza ngo bakaba bashobora kutanduza abandi.
uyu muyobozi muri Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda avuga ko aba bantu baba barakize Marburg baba bameze neza nta kibazo na gito bafite, ndetse n'abababona bakaba ngo baba babona nta kibazo bafite, ariko bakaba ngo bazi ko bagomba kwitwararika kuri ibi bisanzwe, ndetse bakitwararika no kuri ibi ngibi tuvuze, kubera ko ngo iyo ndwara iba ishobora kuba yihishe muri bimwe mu bice bitandukanye by'umubiri w'umuntu mu gihe kingana n'umwaka wose. Akaba ariyo mpamvu rero bamwe mu bayikize bagirwa inama yo gukora imibonano mpuzabitsina ariko bikingiye. Ni ukubera iyi mpamvu tubabwiye. Tuganye ku musozo rero w'izi nkuru twabagezagaho, birumvikana tuba tugenda tubashimira mwe mudukurikira muri hirya no hino. Turabibuka bari mu ntara y'Iburasirazuba, mu karere ka Kayonza, mu karere ka Rwamagana, mu karere ka Nyagatare, muradukurikira cyane, turabashimira. Ni nako kandi dusuhuza abadukurikira bari mu zindi ntara hirya no hino. Turasuhuza abari mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Ngororero na Karongi, turasuhuza abari i Musanze na Rubavu, mwese turasuhuza abari mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye, mu karere ka Kamonyi na Muhanga, mwese turabasuhuza cyane kandi tunabashimira. Hano hanze y'u Rwanda turabafite inshuti zacu zinyuranye zidukurikira, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari Kampala muri Uganda, abari muri Mozambique, mwese turabashimira cyane kandi dukomeza kugenda tubifuriza gukomeza kunogerwa n'inkuru tubategurira tukanabagezaho hano ku Ibendera TV. Tuganye ku musozo rero, twizera ko mukomeza kugenda mugira ibihe byiza. Ndabashimiye cyane kandi mbasezeyeho. Nitwa na Chrétien Ntirushwa, ni ku Ibendera TV. Mugira amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.